السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو نجايا فيادا أرأس فيديو براحة وقبل ديسيني دوفي فيديو أرأ دوفين روزا يرو قبابدو كيساتي روزا بريدو روزا ميوفتو isi godhutti jira warri channel kana faarawa please subscribe gochuun dagatina warri subscribe gootan hedduu galatoomaadha. Distitiya irra kaayataa jira distitiya irra kaayadhee zayitii irra buusee zayitii kanatti deebi'ee qimamii itti naqadha. Qimamii gurguddoo sanii hilikii fi qonda barbaree fi qarfaa takka itti naqee diqqoo haga isiin hafuura kennitu bilcheesse eegas deebi'ee shunkurtii haala kanaan qaqal'isee jira. Haala kanaan ciree itti naqadhee shunkurtii tiyya diqqoo eega isiin bilchaatte booda zanjabiilaa fi qullubbii walitti daakamte itti naqadhee eegas deebi'ee ammoo irdii fi kiyumiin kammuun itti naqa. Ruuzni kun hedduu laaftuudha ammoo inni ofti hedduu mi'oofti. Maagii itti naqee maagii kaagimmaashaatuma itti naqa. Takkuma keessa buusa maal jennaan ruuza guddoo hagas maraa godhatu waan hin jirreefi. Eegas deebi'ee bishaan kubbaayyaa lama itti naqadha. Bishaan kubbaayyaa lama ruuza kubbaayyaa takkatti. Yoo eega bishaan kiyya danfe booda ruuza dhiqee zafee lafa kaayee jirti. Amma ruuza tiyya eega bishaan danfe booda itti naqadha. Bishaan kubbaayyaa lamatti ruuza kubbaayyaa takkaatiin naqee eegas akkasitti ibidda hedduu guddaa kan hin tahin ibidduma qiyaasa irratti bilcheessita. Eega isiin xiqqoo bilchaattee danfite booda kaarotii daakkamee jira. Kaarotii daakisaan akkasitti itti naqee bifa bareedaa kennaa fi andeen ruuzallee hin mi'eessa. Eegas eega isiin xiqqoo bilchaattee hagana bilchaatu geette booda qaysirii danfisee daakee jira. Isallee xiqqisho akkasitti irra buusee maal jennaan ruuza kalaraa faayyusuu feetan kana itti naqachuun gaariidha. Maal jennaan kalara irra kana bareedaadha. Kunoo akkasitti kalara bareecha. Eegas kunoo bilchaatuuf geettee daqiiqama lamaan takkatu hafee agasii eegas akkanatti yookaan ammoo oveena jala keessanii oveena irratti illee goggoysuu dandeettanii ammoo anarra ibidduma irratti godhaa jira. Ibidduma xiqqoo jalaa laaffisee kunoo ruuzni teenna bilchaattee akkana jirti. Hedduu bareedduu hedduu mi'oofti. Akkanatti godhaa yaala. Amma baasutti jira kunoo bareedduu taatee jirti. Waan barbaaddan waliin nyaachuu dandeettan salaaxaa irra cirattanii lukkuu moggatti godhattanii waan feetan waliin akkasitti nyaachuu dandeettanii. Warri channel kana haarawaa please subscribe naa gochuu hin dagatina. Hedduu galatooma warri subscribe already naa gootanii. Kunoo ruuzni akkana jirti. Hedduu bareedduu hedduu mi'oofti. Kanaafuu yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessanaa tura.